Anissa Joma then posts Ethan's story and captions it by saying, I'm a big dog advocate. Love training dogs with positive reinforcement, as you can tell with Merlin and Fiona on Ian's streams. I've met Kaya. I saw Kaya while Hassan was streaming. She never had a shock collar on. She was good at her place command, but that's very easily accomplished with positive reinforcement. I would be very, very surprised if this was actually Kaya reacting to a shock collar. Just because Ethan's a horrible dog owner and can't train his dogs worth shit doesn't mean other people are using shock collars. Sada je otkrila sve što je trebalo da znamo. Znači ovako, kada je CPS došao Ethanu na kuću, Ethan je kritikovao nju i iDubbbza zato što ništa nisu rekli, zato što su ćutali u celoj drami. On ih je zamolio da kažu nešto, zato što su njihovi prijatelji bili ti koji su širili laži, koje su prouzrokovale da, jel te, dođu po njihovu decu. I on je njih molio, ljudi, kažite nešto, samo kažite, bili smo kod njih u kući, nije sva u govnima, čisto je, deca su zdrava, prava, čitava, sve je u redu, bilo šta kažite. Oni su odbili da to urade. I nakon što su odbile da to urade, nakon što ih Ethan kritikovao što su odbili da to urade, iDubbbz, Degenerik, izbacio Content Cop. Posle ne znam nije koliko godina, nakon što je privatizovao sve Content Copove, zato što ih ne podržava. Sad je izbacio novi i to je jedini Content Cop na njegovom kanalu i najgori od svih. Doslovno da proziva Ethana zato što ga je kritikovao što neće ništa da kaže, što su u ovome došle pokupe decu. U svakom slučaju, razlog zašto je on to uradio, zašto je iDubbbz to uradio, zašto Ethan i dalje pljuje po njima, jeste zato što oni zapravo smatraju da je laž koja je prouzrokovala da dođu Ethanu na kuću da pokupe decu zapravo istina. Kao što vidimo po ovom tweetu. Ona i dalje tvrdi da psi seru po kući. Znači, zlo od osobe. Nema šta drugo da se kaže.